Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwibana natwe migano dukora umunsi ku munsi biba bigaruka ku makuru na documentary mu ngeri zigiye zitandukanye. Mu ntara y'Amajyepfo ni nayo Burengerazuba muri iki gihe imvura irimo iragwa, inkuba zikomeje kwica abantu ku bwinshi. Mu gihe mu karere ka Huye inkuba yishe umugabo n'umugore batuye mu murenge umwe. Ku mugoroba kwa gatatu tariki 28 Mutarama 2026, umugabo w'imyaka 32 wo mu karere ka Huye mu murenge wa Kinazi yakubiswe n'inkuba iramwica inakomeretsa umugore w'imyaka 27 wo muri murenge wa Kinazi. Ibi byabaye mu masaha ya saa 11 z'umugoroba wo kwa gatatu tariki 28 Mutarama 2026, ubwo mu bice byinshi byo mu ntara y'Amajyepfo harimo no karere ka Huye hagoga imvura nyinshi irimo inkuba. Mu mudugudu wa Ruvugizo mu kagari ka Gitovu mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye, inkuba yakubise umugabo wari ugamye imvura hafi y'igikoni cye ahita asiga ubuzima. Iyo nkuba kandi yarakubise umugore w'imyaka 27 yo mu kagari ka Gihana, kagari kagabagana imbibi nako ka Gitovu. Uwo mugabo wundi wakubiswe n'inkuba akasiga ubuzima yaratuyemo. Uyu mugore we akaba atuye mu mudugudu wa Gasaka, gusa uyu mugore we akaba yarahungabanye bikomeye akahita ajyanwa kwa muganga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye itangazamakuru ko izi nkuba zagaragaye mu bice byinshi byo mu ntara y'Amajyepfo irimo akarere ka Huye n'akarere ka Muhanga, ariko byagera mu karere ka Huye ho bikaba umwihariko kuko inkuba yakubise abantu babiri bo mu murenge wa Kinazi ndetse umwe ahasiga ubuzima. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi akaba yaragize ati hari imvura nyinshi ivanze n'umuyaga n'inkuba, maze umugabo wari wugamye hafi y'igikoni inkuba iramukubita arapfa. Polisi yahise ihabwa amakuru n'abaturage ititabara, maze umurambo ujyanwa mu bitaro bya kaminuza ya Butare CHUB. CIP Hassan Kamanzi akomeza avuga ko inkuba kandi yarakubise umugore iramuhungabanya, inzego z'umutekano zihutira kumujyana kumuvuza, ubu akaba ari kwitabwaho n'abaganga. Ni mu gihe kandi mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi inkuba yakwishe umwana w'imyaka 6, ababyeyi bakagwa igihumure nyuma y'uko inkuba yari kubise umwana wabo. Umwana w'imyaka 6 mu karere ka Karongi yakubiswe n'inkuba arapfa. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kibuburo mu kagari ka Gisovu mu murenge wa Tumba ku itariki ya 27 Mutarama 2026. Si muri urwo rw'ubusa kandi inkuba yakubise kuko yanakubise mu rundi rw'abaturanye, naho abana babiri baho bagwa igihumure. Ibi bikaba byarabaye hagati ya saa 8 na saa 10 z'amanywa mu murenge wa Tumba mu karere ka Karongi, ugagoga imvura irimo inkuba nyinshi. Muri iyo mvura abaturage bagiye kugama muri urwo rugo rw'umugabo witwa Manirafasha Samuel, basanga uyu mugabo n'umugore we witwa Yambabariye Tamari n'umwana wabo barambaraye hasi, babakoze basanga umwana yatagihumeka. Nibwo aba bantu bamenye ko bwa mbere inkuba yakubise abangaba, gusa bahita babimenyesha ubuyobozi. Raporo y'ubushakashatsi ku biza y'umwaka 2024 yagaragaje ko mu Rwanda rufite ahantu hagera kuri 326 hafite ibyago byo kwibasirwa n'ibiza bikomoka ku mpamvu karemano. Muri aho hantu byagaragajwe ko by'umwihariko ahagera ku 134 hafite ibyago biri ku rwego rwo hejuru byo kuba byakibasirwa n'ibiza birimo n'inkuba. Amakuru aturuka mu isesengura ry'ubukana n'ibyago biterwa n'imihindagurikire y'ibihe mu Rwanda y'umwaka 2024 ishimangira ko inkangu n'inkuba biri mu biza byateje impfu nyinshi mu buryo butari busanzwe mu bihe bitandukanye. Hagati y'umwaka 2016 n'umwaka 2023 inkangu zishe abantu bagera kuri 449, ni mu gihe inkuba zo zahitanye abantu bagera kuri 379. Ubundi abaturage bagirwa inama yo kwirinda gukoresha ibikoresho birimo radio, telefone na televiziyo mu gihe imvura irimo inkuba irimo iragwa. Ibi ngibi kubera ko byongera ibyago byo kuba bakubitwa n'inkuba cyangwa se bakaba bagura umurinda nkuba, kuko umurinda nkuba mu Rwanda ugura amafaranga ari hagati y'200 n'200 bitewe n'ubuso bwagomba kurinda. Nibyo wakoze kubana nanjye kuva ku minota mbere kugera kwa nyuma. Niba rugamba igeze kuri Talk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe migano dukora umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.